nakon donošenja naredbe o proglašenju vanrednog stanja na teritoriji opštine Bogatić prouzrokovane koronavirusom COVID-19, a u skladu sa naredbom štaba za vanredne situacije, opština Bogatić javno komunalno preduzeće od 16.3.2020. godine obavljalo sve svoje redovne poslove uz prilagođavanje rada naredbi štaba za vanredne situacije. Osim redovne delatnosti, javno komunalno preduzeće je obavljalo i poslove dezinfekcije na teritoriji opštine Bogatić, zatim nabavku sredstava za dezinfekciju i podelu građanima u potrebnim količinama. U periodu od dana proglašenja vanrednog stanja, danonoćnim i neprekidnim radom, angažovanjem zaposlenih i angažovanjem samo sopstvene mehanizacije, uz primjenu mera zaštite zaposlenih i korisnika usluga, dezinfikovali smo sve javne površine na teritoriji opštine Bogatić, granični prelaz Pavlovića most, policijsku stanicu, parking, prostorije doma zdravlja, srednju školu, sve osnovne škole i vrtiće na teritoriji opštine Bogatić, sve ispostave PTT-a, čak i sve ulice i puteve na teritoriji opštine Bogatić. To je u velikoj meri doprinelo da Bogatić do 1. jula nema zaraženih od korone, a i u kasnijem periodu taj broj je bio manji nego kao što je, na primjer, sada. Naravno, mere su doprinele da smo jedina opština bez pozitivnih pacijenta na COVID-19, a i sam najveći teret su podneli upravo zaposleni. Samim tim i njima pripadaju i najveće zasluge za povelju koja je zaslužena. Kažem ponovo, danonoćnim angažovanjem, radom za vreme zabrane kretanja stanovništva, prekovremenim radnim angažovanjem i radom pod zaštitnom opremom. Bez obzira na poziciju i sistematizovano radno mesto u našem javnom preduzeću, svaki zaposleni je s ostalim požrtvovanjem doprineo da se svi zadaci izvrše blagovremeno i u skladu sa naredbama štaba za vanredne situacije. I sve je to rađeno uz redovne poslove? Da, sve redovne poslove smo obavljali i ovom prilikom bih da se zahvalim prvenstveno osnivaču opštine Bogatić i rukovodstvu opštine Bogatić, koja nas je u nekom prethodnom periodu tehnički opremila, a za vreme vanrednog stanja i kadrovski osposobila da u svakoj situaciji ovo javno preduzeće može da odgovori svim zadacima i zahtevima. Zahvalni smo naravno i tome što su prepoznali naš rad i trud i nagradili nas ovim velikim i prestižnim priznanjima.